Now there are many interpretations of what is happening. So we are asked, I have just moved a note today to have appoint a committee under Secretary Health to investigate, along with the following members will be Dr. Dalvi, Director Health Services, Dr. Aira, Medical Superintendent, Dr. Rajnanda Desai, Additional Secretary Health and Under Secretary 2, and Dr. Disa. This is the members of the committee that will be investigating into this fire that took place at Hospicio. South गोवाच्या लोकांक हा एक मॉडर्न हॉस्पिटल तयार करपाचें काम जे हातीन घेतलां सरकारान ते 6 म्हयन्या भितर बेगिना बेगीन आमकां हँडओवर करपाचो आमचो प्रयत्न. कॉन्ट्रॅक्टर कडेन चर्चा जाली, GSIDCचे ऑफिशियल्स कडेन आमची चर्चा जाली आनी हांव एक आश्वासन दिवंक सोदता की आमी कसल्याय परिस्थितीत 6 म्हयने भितर त्या हॉस्पिटला भितर आमी वचूंक जाय. आनी इवन इफ वी डोंट गेट द होल हॉस्पिटल, एटलीस्ट इन फेजीस फ्लोर वायज आमी ते हॉस्पिटल आमी पोझेशनान आमी घेवं शकता. न्यूबॉर्न बेबी स्क्रिनींग जे हांवें चालू केल्ली मंत्री आसतना गोवा पयलें राज्य आमी लिव्हर स्क्रिनींग बी सगळे कडेन करपाचो आमचो प्रयत्न. GSIDC कडेन आमची टायअप जाल्ली आसा. 25 एक अंगणवाडी बांदपाचें ऑलरेडी प्रोसेस आमी आमी सिद्धार्थ कुंकळेकर कडेन चर्चा करून आमचे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल गेल्ले आसा. सगळी शाळा जी आमी चलयता, अंगणवाडी चलयता, ते एक पॅकेज करून ई लर्निंग मॉड्युलाचेर ते अपग्रेड करपाचो प्रोसेस बी आमी अप्रुवल दिल्ले आसा. मोठी स्कीम जी आहा 28,000 रुपया प्रत्येक महिला मंडळाक, 20,000 एक ग्रांट, एन्युअल ग्रांट फॉर एवरी रजिस्टर्ड महिला मंडळ अँड सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि 8,000 फॉर त्या टिचराचो खर्च. हे आमी एक व्हडलो कार्यक्रम करून मुख्यमंत्रीचे हस्ते हे तिनी प्रोग्राम इंटिग्रेट करतले. ही इज रिकवरिंग, रिस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रीमली वेल. ही इज इन step down unit. He is recognizing everybody. He writes on a slip of paper. But as a result of, because some tubes and all are there, so as a result of which 2 weeks from today they will remove him of all the tubes. He is no longer in that highly intensive care unit. He is no longer on the ventilator. He is responding extremely well to the treatment, and from 6 weeks from now they will mobilize him to start walking. शेनवारा विश्वजितान हॉस्पिसियोत वचून थंय लागिल्ल्या उज्यात जाल्ल्या लुकसाणीची पळोवणी केली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.